Talatibiyag! Bakit? Ingatangam ka din ni Junior iti Crayola na. Crayola? An-anwan na ti Crayola? Kat isumat ipagpagatang na. Pagkulor na ijay drawing na ijay eskwilaan da. Kano nagado ti Crayola ang natukkutukul. Kasta aya. Ay, awan lat din pagpagatang. Kagat-gatang kulaang idinaminsan alawas. Isumot nga min ti ipagpagatang na kanyak. Ay. Ne. Kasla baro day tablaws mo, bakit? Bagay ko kadi mo laang lakay. Bagay mo matamin nga isuot mo. Gimatang ni Kumarik Avil maiti blouse na. Ukay asag si 50. Ay na, numakita na da ito'y blouse ko akit permi manan ti apal na. Apay, sagmamano day tablaws mo aya. 499 laang mo't ijay mo, lakay. Anya? Nagnginan? Naituran mo tigim matang itikas ta kangina a blouse? Na, kano 499 lang man. Ay, kat, nakasakada kan iti paglutuan? Saan pa'y? Anya? Kaya't mo asawan? Inggatang mo iti blouse mo, di pagsakada iti paglutuan? Ay na, ingka man kidi gumatang iti uging, ijay kantina, ta isupay la ti pagluto. Anyamot na ito'y sidahan tayon, tinapamanan. Manan, itatayo laang anagsida iti tinapa. Kasi si Itmat. Ano Sam, ta iso ti adda? Da kaya ti tinapa. Ay Junior, di ka agpili-pili iti sidaan ha? Ayan ni Tatang, agpagatang iti sida ka fried chicken. Awan kwarta na. At dasag kikin siya fried chicken na lako na di tayigid ti kalsada. Apay, ayaman ti problema yung agina. Dahito anak mo nakapilpili iti sidaan. Di nakanukayat dahito tinapa. Masiita anak tumanan. So apay nagrigat ngay katen. Inakman langan igatangan iti fried chicken. Sumuro tak Tatang, agpili ak iti kayat ko. Ay, talaga ada kayo nga agama. Mare, nakitak mat dagiti agamam agim matang iti fried chicken. Ay namare, naumada ka nun nga agsidsida iti lechon. Ha? Lechon ti sidsidaan niyo? Idi kalman, nagsida kami iti lechon. 2 kilo a lechon di ginatang nila kay ko. Ha? Aya? Dinak man la pinadiguan. Ayunan niya. Saan ka magaya man analagip ngagpaiso? Ay impakan kumatan iti aso kan po sa ginabati a lechon. Sapay nagadaw. Ay sayang. Mala, bay amare. Tainton agsida kaming tumanan. Iti lechon? Iti karni ti baka. Laglagi pa naktumatan Ay katuan Mare. Apay, nalipatam matan nga inikat titag price day tabadom. Agbitbitin di talikudam. Ay ada. Ay jak nadlaw mare. Uy, brand new day ta blouse mo Saan nga okay day to mare. Talaga a brand new. Kita man tinakasurat a price na. Kita amon. Aha! 5,000 ka di day toy? Katuan. Kasla na isurat mo di talo a zero na. O kita amare. Kasla da iris na di presyo na. Kaya't mo asawan insurat ka. Adaya imbaga kakasta. Ngam, nagnginan ngay day taabadom 5,000? At dagayang kwartak ngay gatang ko. Jaki di gatangan na. Agasam, kanayon akarni pa iti sidaan niyo. Sakot, nagnina pa day takawis mo. Ay namare, sa anak agumat gatang iti sagsi 50 nga ukay a blouse. Nanang, awanan krayolak. Ay agtal na ka man. Nagado ti agkaiwara dito'y balay a krayolam. Natukul damit. Anusam a pagkolor. Saan ka agatang? Ay ilakay, isardeng mo man dito tricycle. At data dito itinga ti kalsada. Pagsardangan nakit din. Mabiit lang ang tada kita. Anya ayaday ta. Nimat kumarik da di magmag na. Sa dino nga ta ti papanan na. Di lakit kita Intun madamdama at daman makita mga apalam. Ni, simrag mat ijay parlor.
Anya nga tati aramiden na ijay. Class, nunalpasyon ti drawing yo, ipasyon kanya. Ma'am, awan drawing ko. Ha? Apay nga awan, Junior? Awan Crayola, ma'am. Imbagak met nga agpagatang ka, kadagiti dadakkel mo. Awan ka no kwartada, ma'am. Bayam, tainton makitak ni nanang mo, ibagakken kwa na nga igatangan na ka iti Crayola. Yes, ma'am. Mare! Oy, Mare! Umasidag ka man! Ay, kunaklakit din no asino ti mga ayab kanyak. Si kamagayam. Bagay ko kadiday ito'y karibriban abok ka. Nagpariban ka. Katuan! Karibriban ko! Di mo aya madlaw nga agas asok pa'y laang da ito'y buok ka. Ah, nukas na, napudot pa eh. Jak pa'y lang arod kayat nga ipaapros ka nila kay ko. Taamangan no masinit. Ay namare, di mo digdigusan day ta iti talong aldaw. Talong aldaw ayamad. Kasla ko nadamot amay sa alawas asaan adigusan. Talulaang nga aldaw mo't na. Ay wun, malagip kon. Iso ako nada ang makalawas ajak digusan. Gaputan na nginatim bayad ko. Napigpig sa di agas nga inusar ko. Mano, ti pinagbayad mo. Dinggamari 4,999. Na, nagninamot tanday ta ariban. Kaanuan pa'y blaidi kanya. Kat, kaano pa'y mat ngamin ang nagpariban ka ngay? Idi anggad. Idi last year, maray. Awan mat nadlaw ko anariban a buok mo. Kulot-kulot mat lataday ta buok mo. Ma'am, si kamot day ta. Good afternoon. Good afternoon, Mat. Ay, isa din ti ayan ti Balayda Junior. Ay, pupil mo, ma'am? Wan. Victorina katinagan ni nanang na. Ay, ni Victorina. Di kumarik a parang magmam. Ha? Day taman ti Balayda ni nalastog day jay, ma'am. Perme. Adda ka di ta Balayda? Awan, ma'am. Feeling rich nga min day jay. Rimwarda ka nila kay na. Ay, haapay ka di aya, ma'am. Kwa. Ibagak ko nga igatangan na ni Junior iti Crayola. Saan ang makapag-drawing? Awan Crayola, di anak na, ma'am. Kano nagngingina ti katgatangan na blouse na. Lechon pa iti sidsida unda. Ita, saan ang makagatang iti Crayola, di anak na? Ay, ibagamtuman kan kwa na dayta. Tako namot ako marem. Aywan, ma'am. Sige, ibagak to. Apay anak kami suot ka manan. Kunakmat nga idagas nakdita parlor ang nagparebandan ni Kumarik iti buok na. Tanya ti aramidem dita. Sidaan ti tungtungan ta nga umay tagatangan. Idnaklaan mo't kitaan no sagmamano ti pagpareban. Tapay, agpariban kamat akas kan ni kumarem. Tulad kamat. Agdamagaklaan mo. Guston, nagadu agastos mo. Bagbagim laang matigas gastosam. Gumatgatangak mo't iti sidaan kan bagas tayo Kaya't mula ang ti agpasikat. Gatang ka, gatang iti blouse mo. Sapay naghingi namat nga raw. Junior, dagito'y ka diti aramidan yu iti eskulyo. Awan tatang. Apay nga dagito'y drawing mo. Awan mat kolor na. Jak na ipaski ni madam. Tawan mo't pagkolor ko. Talaga ka din awan Crayolam? Didak mo't inggatangan. Imbagak mo't kaninanang mo. Lakay, nakaluto ako. Nya day tayong luto masidaan. Karne nga dalaok na anateng. Karne. Ne. Puro green mat ti makitak. Awan mat karnina. Inutan tayo di karne. Tapno adda ilaok-laok ko iti sidaan tayo. Ay, may sa kilo di ginatang ta. Ay. Na. Limliman sa lang nga slice tin laok mo. Sapay nagbabasit. Kud, agtipid tayo nga road. Ay.
Ayun gayam, agrik-reklamo ni Junior. Awan kano krayola na. Ay, day tamanin. Di mo lamalmalpasan day ta akrayo la. Igatangam nga minan. Gumatang kan tumanan iti baro a blouse mo. Kat di mo pa inggatangan ti anak mo iti krayola na. Mare, dimmagas di maestra ni Junior. Kunana, igatangam kanu ni Junior iti krayola na. Awamot gayam krayola di anak mo. Nagbangsitan. Nay, anya day jay? Ha, day tabuok mo ah. Di mo pa ila dinigdigos. Sapay pag-aayat mo nga isapli-saplit dito'y rupak. Nabangsit ayamo. Ay, makaulaw ti angot na. Imbag, saan nga reklamo nila kay mo? Apay ko mga agreklamo. Kat perminto pa'y amaragsakan. Agtitinag pa'y dagitinagdatak alasina. Ay na, umapa, dagiti awan pagpariband na. Anya! Oy, igatangam kanu ni Junior mo, iti krayola na. Wow, nangagaw! Takas lakay, kaya mo nga ulit-ulitan. Oh, Junior, ada ka din krayolam? Awan pa'y, ma'am. Kunak ano inggatangan dakan? Saan pa'y mat, ma'am? Barang igatangan na ko ni nanang ko. Tanagudong matitay, ma'am. Kat, ayan nga'y tay notebook mo apagsuratam iti assignment mo. Naibusan ti page na, ma'am. Ha? Amin? Naibos? Pati da ito'y lapis ko, ma'am. Napudpudan. Kinagat-kagat mo matan. Ay, pati eraser na. Naibusan. Ay, bagay mo talaga na itabuok mo, girl. Nagpintas ka. Ay, katun Ay, basta umay kalata dito yung parlor ko, ha? Wan, umayak tumanin ang papedicure. Okay. Oh, anya, bakit? Intan? Hay, nagbayag kalakit din ayang nga umay mangdagas kanyak. Di mo imbaga dito'y parlor ti pangsukunakan ka. Nagpariband ka? Damagang pa'y laang. Manungay manan ti imbayad mo dita. 6,000 laang. Anya, nagnginan. Laeng kun kunangkit din. Ay, buon samot asweldo kung timbayad mo. Italaang mo, unay ka na yan. Nangina talaga ta kinulayan ken pinasilang napay apermi. Adayo anapimpintas da ito'y buok ko ngam jay buok ni kumarek alastog. Ay nalakay, di mo apro-aprosan da ito'y buok ko tagpurpor. Aprosak ayamot. Ay na, jak kano digdigusin iti makalawas. Nagbayagan. Ke isumati ko na dyan ng riban kanya. Tatang, nanang, awanin lapis ko. Diyan akong makasurat di school. Kunak man no ingatanga mon, bakit? Adda ka di pa'y lapis na. Di krayulak, awan pa'y. Saan na kun nga ipasa ni madam? Saan na ka nakapag-drawing? Victorina? Junior, apay, awanan dagiti krayolam anagado iday. Di pa'y lang mo't nga awan. Makaunget akon, Victorina. Awan mat gaya man gamit ni Junior iji eskwelahan da. Awan pa'y notebook kon. Nakapagpariband kan. Ngam awan mat gaya man mausar ti anak mo iji eskwelahan da. Sa 5 pesos ti balon ko ama pa nag-eskwela. Mabisbisi na kay di eskwelahan mi. Anya ngay ti igatang iti gamit ni Junior. Inununam mat dahita pa nagpariband mo. Lakay. Saan ka responsabling ay na? Di mo mat ibagati kasta kanyak ah. Ay na. Dahito iti laglagi pam, Victorina. Unaan ti responsibilidad iti pamilya. Sakbay ti daduma. Nay, apay, sa dino ti papananyo nga agama. Mapan ko man igatangan ni Junior iti gamit na iti eskwelahan, Mare. Ay, saan pa yan na igatangan ni kumare? Imbagak mat kan kuana. Ay, nalipatan na ah. Tainununa na tinagpariband. Ay, kastaya. Ay,
talaga makaunghutakan kwa na. Tatang, Intan. Mapan kami na, maray. Ala, pare. Sige. Ingkay gatangan ta anak mo, iti gamit na. Mapanak gumatang iti bistidak. Sumurot ka, maray. Saan, Mare? Ado ti paggastusan mi ita? Saan ka, day? Akayat mo akanayon abaro dagiti pagan-anay mo? Adi mo kaya, ti paatiw kanya? Saan itan, Mare? Un-una kon ti kasapulan ti pamilya. Si kalaangan ti mapan gumata. Ano sakpay laang da ito'y daan na badbado, tamayat da pa'y mo. Ditan gagayem, tinagpatinggaan ti may samanen nga istorya, anaadaw iti pagsasao akunana. Unaan ti responsibilidad iti pamilya, sakbay ti dadduma. Tampok dito'y programa tayo. Kas talati biyag. Talaga ka di akasinsin ko ni Manong Mario, nanang? Katuan, manang ko ni mami na. Apay akas jay. Nabakbak nang da. Idinto ta siya, pirmi mat ti kinapugrot ko. Bak nang gayam tinaganak na. Negosyante ti ama na at Chinese. Kukwa na gayam jay nagdakkel a restaurant di Taili, nanang. Katno at dapay dakkel a restaurant na jay syudad. Mapanak ko maagaplay, uray waiter lang. Ay ka, mapan ka ah. Amunak nga ta ni Manong Mario, nanang. Unay kat anagado ang nakaparada ang nagduduma alugan dito yung ruwarte restaurant ni Insan Mario. Sigurado, puro ababak nang dagiti customer na. Sana bale, iturturod konti umunag. Hep, 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 hep. Ha? Sa dino ti papanam? Kwa? Ay, bawal ti agpalpalama ditoy. Ay, sana kang nagpalpalama. Ay, no kasta. Basaem nga ruday ta nakapaskel di ta sarming ari daw. No solicitation. Oh, nawatam? Katuan, Bawal ti ag-solicit. sanak mat nga agsolicit. Agaplayak iti trabaho. Anya? Agaplay ka? Agkasapulan da ka di pa iti waiter. Ay, with pleasing personality ti kasapulan mi anya. Langam-langan kat saan ka pasada? Kasinsin ko ti aking kukwa iti dayto a restaurant. Ah? Ni Manong Mario. Kasinsin mo? Saan nga minamadlaw ka? Pastrekan na kon. Takasaritak ni Manong Mario. Ay, agure Mapan ko pa'y kasarita. Tapay pay lang. Damagat, no kaya't nakaasang wan-wan no saan. Boss, Oh, kumusta dagiti customer? Mas asikaso damit lakadi, ano sayat? ay ta nakaay-ayat. Naggugwapo kan nagpipintas ngamin dagit inalam kas waiter kan waitress. Saan ka di asikamat tinang pili kada kwada? Sir, kat ada bisitam. Kasinsin mo ka no? Angam, nagngisit mo't kan nagkutong. Ah? Naglampong pa'y. Madlaw at taga-barbaryo. Awan kasinsin ko akasta. Boss, agaplay ka no a waiter. Ay, kita, amangan kit di mo't nung huldapar dayta. Kat, ayabak nga rod dito opisinam, boss? Ipilit na mat akasarita na kakano. Sige, ang mabiit lang. Tane, adda date me, kanilabs ko. Naimbag abigat mo, insan. Insan, kasano ko mga kabagyan ta? Ninanang ko, kabsat na ni mamim. Tinagan Ay, sana nga interesado. Awan ti oras ko makisaritakin ka. Umayak ko maagaplay kas waiter. Ni, apay babaan pangatunak akitaan insan. Saan ka mabalin nga agbalin a waiter? Ha? Apay di mo nakita dagiti waiter ko? Naggugwapo da. Nagpupudaw da. Angem nagagatak insan. Kabalak ti trabaho. Janitor, ti kasapulan mi. No kabaalam ti aglinis. Mabalin ka nga agtrabaho. Angam no di mo kayat. Agawid kan.
Anya ngay, naawat ka mutlaang kas waiter. Uwan nanang, naawat ka dagos. Mangrugiak inton bigat. Iso anas ka na masapak amapan. Kita manday ta. Kunakken ka anasaya at atao ni Manong mo Mariaw. Kinaasyan na kaadagos. Uwan nanang. Kat, among mutlaang ti agwaiter, anak ka. Surwanda kami kano. Ken, nalakaakmat ang makasursuro. CR, ti umuna alinisam Nangag mo? Wan ma'am, nangag ko. Nasaya at met. Say-saya atam ti panagtrabaho Wan ma'am. Wan, tapno magustuhan na ka ni Sir Mario, kat irregular na ka dito restaurant na. Anya may lab. Adatan dito yung shopping mall, kadagiti rich kid. Adata yun dito Ay, wow! I love you, Mario, my baby. Di na anak ko pa. Makita na ito lakay at driver ta. Lakay mo. Anya ko matibibiyang kukan-kuana. Isardeng mong tilugan ta bumaba kami ni labs ko. Isardeng mo na, tuling alakay. Good mom. Iparking mo na ito yung lugan, kat urayan na kami ag-shopping, ha? Good, sir. Intan, babes. I know, excited ako nga ag-shopping. Babes, kaya't ko day tang aritos. Gatangan mo na para kanya. Diamante, te kayat mo? No talaga mo't laang alabs na, gatangan mo na. 500,000 pa iti presyo na. Kut, manulaang ngay mo't day takan ka. Sige, gumura akin ka no saan mo agatangan. Nagado ti agar-aram kanya ka super duper rich. Ngamsi ka ti kinayat ko. Ita, day talaang nga ipagpagatang ko kan ka, di mo gatangan. Sige, amat. Imbagak aya, ajak gatangan. Gatangag Oh, I love you, baby. Apat mo. Siga ka di ti janitor? Uwan manong. Ita ka lang namin na makita dito Nanding tinagan ka Personal driver ni Sir Mario. Sakmat ni Lito manong. Kasinsin ko ni Manong Mario. Kasinsin mo. Di ka man. Ay, narigat apat dyan. Ngam iso tipod no. Ay, iso matlagayang mainala na ka dito ikas janitor. Waiter ko ti pagaplayak. Ngam, saan ka no abagay tilangak? Iso a janitor latan tinted na trabaho. Mala, agananos ka. Taamom tay pagsasawa ko nana. Tibiyag, kat kaslapilid. Numaminsan, at da ka itibaba. Angam numaminsan, at da ka matitingato. Amok day ta pagsasao manong. Tanyad adal da kada kami idi elementarya kami pay. Isungagan anos ka. Suruwam kit day. No kasano ti agipataray iti kastoy a klase ti negosyo. Amom ngay, no dumtengken ka ti swerte. Kat si kanton ti aking kukwa iti daytoy. Nagngato matinday ta nga arapaap manong. Kabaulam day ta. Sige, panawan ka pa dito itagawid akon. Nabartek manen ni boss. Basta kadwanan nilalabs na, mabartek akanayon. Rinigalwan nakit di iti diamante asing-sing Iso akas taunay manen aragsak nilalabs na. Nabartek manen ni Boss Mario. Binartek mo manen anya. Anya ko matibibiyang kukan ka. Manumanen ti inalam akwartana. Umapal ka lang. Ay, kaano nga ta amariing ni Boss iti kastangar aramidom kankwana? Saan ama pasamak dayta? Kita am daytoy diamante asing-sing ko. Talaga nga agro-pro pakakwarta? Babayo! Ha? Gold digger? Ne, anya mo ter aramidom dita, sika? Madamang aglinlinisak, ma'am. Aglinlinis ka, wenno, agdengdengag ka.
Chismoso ka matamay sa. Saan mo't Talaga nga grinlinisak. Kita mo, nakaigamak itimap. Kat, JCR, nalinisa mon? Siguraduam asaan anaangsag, tapno saan naka nga ikatan ni Sir Mario. Isarunok alinisan, ma'am. Nasaya atmat. Saan ka nga agaw-awid? No saan mo analinisan dagiti rumbang alinisam ditoy? Pinanawan damatan ni Insan Mario nakaturog dito'y opisina na. Insan Mario, agreeing ka. Umakar ka iti pagturugan, tapno makainana ka na imbag. Di naman, biyangan. Agkaiwara tinagado a kwarta dito'y lamisaan na. Madlaw na nga ta. Nukis sayak iti sangaribaw. Agbisikleta ak manen nga gawit. Awan ngamin pagplitek. Napuno mo dito klats bag ko iti kwarta. Katuan mat, sir. At dadamat ditoy, naurnos mat. Sino nga iti nangurnos? Ay, saan asyak, sir? Ang mga nunaksayanan na. Ay, kat, kitaan tayo langan iti CCTV camera, sir. Huwag nagpaiso. Nay, apay akasta ti panangkitam kanyak, ma'am. Pasikig mat. Nagwiyaw ka mat? Pudno mat apasikig ti panangkitam kanyak. Gapo ka de, tamidyo balaga kat kastamot ng ti ibagam? Jak amo akasta ka, ma'am. Nakita da ka iti CCTV iti opisina ni sir. Binilang mo mat dagiti nagkaiwara a kwarta iti opisina na. Katuan, aklunat nga inaramid ko dayta. Ken nakitam ka de, nganyakar ko ni Sir Mario iti nagturugan na. Ken inulasak pa'y. Ay, wan, nakita mi amin. Nakitam ka di mat, ajak pulos kinisayan ti kwartana. Kasta kaanos, ma'am. Kasanuak pa'y itan. Kasanun ti beauty. Ay. Uray sak nga raod. Kasanuak nga tamag. Maikat ka kadimag. Ay, huston, manong. Saan mo nga ituloy pa'y? Ay, nasakit a panunutan. Kanya nga iti maramidan tayaw. Talagang awan trabaho tayo na. Tanabangkrap mat anamimpinsan tinigusyo ni Bus Mariaw. Ay, idi pa'y lang amin nga ibagbagakken kwa nang annadan na ti kwartana. Saan ko maagastos, gastos ijay ti aramidan na. Hanggang di nakmut patpat dyan. Anya nga ita. Adumat nga mintibisyo na. Win nga ron Ay, sapay plano ka dituya kun nga retire. Ay kat umakar tayon iti sabali abos Ay, sa dino nga iti pagakaran tayo. Ay, bakit akon, manong? Awanan ti mayat ang mga lakanyak. Malagip mo ka di pa'y nilitaw. Ay, nabayagmutan nga awan dito'y dayja a tao. Kalat ang nag-resign. Kat, jak amo tiga po na. Ay, isunsapay ti may saan nakalugyan dayto'y restaurant. Tasaanan akas kalinis kan nilito ti panagtrabaho jay simukat kan kwa na a janitor. Tapno amawm, addan bukod a restaurant nilitaw. Anya? Addan negosyo na? Iso ti kanayon ko apang panganan, tadda discount ko. Ika-apply ken kwa na, no kayat mo pa iti agtrabaho. Ay na. Puno gayam ginadamag ko nga adan restaurant mo. Sino tinang ipadamag kan ka? Ni Manong Nandeng. Nagkita kami.
Kat naistorya na kanyak ti maipapan iti negosyo. Ado ngamin tinasursurok, idi nagtrabaho ak idi kininsan Mario. Ay, kastagayam. Inubobserbarak, no kasanuda nga imatunan tinegosyo da. Ay, talagamot Masirib ka lito. Kat ita, si kaitan ti rich kid. Taniinsan mo Mario. Ay, awanan. Agkulkulong kanulatan ije balayda. Mabain kanu arumar. Taamin ang negosyo na kat na bankrupt. Uwen nga rod, kaasimat. Ay, lito. Agaplayak man Ay, uray janitor latan. Ay, kasapulak ngamin ti trabaho. Iso nga alaan na kun Sir Lito. Unay mat ta janitoray. Saan mat Ay, wunan no iso ti mabalin nga ited mo at trabaho. Maaklon ko dayta, Sir Lito. Ay na, Lito anak ko. Palpalawa manen gayam da iti restaurant mo. Wananang, tani. Umad-adulat tamat dagiti customer kaw. No adawayam, mabalin ka di asarungkaran ta inton madamdama ni manang ko. Ay nanang. Ken, bisitahin tamat ni San Mario. Kaasida ka no ngamin ita. Agsakit pa'y ni manang ko. Tulungan ta ida, nanang. Anak ko. Ay na, nakakaasida ita nga agina. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao akunana. Tibiyag ket kaslapilid. Numaminsan adda ka iti baba. Numaminsan adda ka met iti ngato. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Apay. Saan matla maimimbagan day ta uyak maud? Ay, adda pa'y din gurigor ko Anya, kasano ngayon di reunion intod bigat? Kaya't ko timapan, nga makastuyak mait. Sikati kang runaan nga umatendar, ta pamilyam di agreunion. Kat pamilyam meten Nay kamang kang aroden, hindi pamilyam meten. Nay, nagkaro meten day ta uyak maud. Iso nga roda si kantulangan timapan makireunion. Siyak lang, ay sana mabalain. Makitak tumanan di kalaban ko ijay. Ay, aging gaita. San kayo pa'y laang agsarsarita kinisuling? Tapay ko makasaritak day di suling. Nabayagan day taririyo Ay, uray pa'y dumanon aging kat panungpalan. Sana ka makikapya iti day jay at taaw. Syakit din ti umuna makitongtong. Pakpakawan! Intan, aldawan. Kasta ti itsura yu amapan makireunion, nanang? Apay anya ti dakas iti lang Insuot yun samot aminin nga alahas yu. Jakit di ipasikatan. Katadang nga ron alahas ka. Saan met nga rod agol dagita? Golda giti aritos ka. Sapay nagdadakkel, kun nagsisilang day ta bracelet kan kwentasyo. Ay intakit din. Mabiit talaang ijay. Agpakita talaang. Tapno awan ti makunkunan ni tatangmaw. Ay nananang, uray laaguni-uni dagita alahasyo amagmagna. Bayam ka dilaang. Day ta kwentasyo. Isunsamo day ta ginatang ta iti sagsi 50 ije palengke. 25 ata tinawarak. Apay nga insuot yu pay laeng kat madlaw mat apeke. Ay, saan mo't amadlaw apiki ka? Nalamag natakid day tanay asidagtan day taryon yun. Ijibag ko ngay. Addabag ko. Inkaabil ko dita, jay pagsuputak itiyawid ko. Dito'y bag ko nga inkabil yun, nanang. Ay, saan ka nga reklamo pa ay? Mamantikaan day ito'y lipstick ang gamit ko dito. Anya ngay, nakasaganan jay video kiyan. Tartaray maanan mi pailaeng, mamay. Nagbayagan.
Makakankanta akon. Nay, di mo matlay batanan day tamay. Jak ngarod kayat ti maunaan. Kayat ko, syaklaan ti agkanta. Nay, agsangputin dagiti daduma kakabagyan. Ay di mo liplipatan Awagan naklatta iti mami. Dagitadan da antibebang. Adan ti kalaban ko. Apay ngay, tanagdiretsyo matan ni nanang mo ije kusina. Tumulong ka nung agluto. Sa bagay, talagaan nalay nga agluto ni nanang mo. Ni nanang mo ngay mat. At ije sangwanan ti bidyuk yan. Ururayin na matarimaan je bidyuk yan. Agkanta? Isumat ti kunahan na. Sige, tadenggan tayo mga rod ti panagkanta na inton madamdama. Ay na, naragsak da ito'y a family reunion tayo Ay, taado tayo. Ngam ni tatang, saan ang makaumay, tagsaksakit ngamin. Ni dadik maut. Madamada nga agin inom. Dagi daman Ay, ngagpayso. Ibagam, ta saan daunay ngagbarte. Anya ti imbagbagaken ka ni Daisy. Nagkinumusta kami laeng mata. Impalastog na siguro nga agtrabaho di ta munisipyo anya. At daya matimbaga na akasta. Ay kat imbagam kumamot nga ijay kakapitulyo nga agtrabaho. Ni mami mat. Pinalastugan, di pinalastugan. Ay. Nay, mayat san dia bidyuk yan, mamay. Ay kat, kumansyonak nga ruden di pa umay tumulong agluto da ijay asuleng. Unay kayon ayan nanang. Sao kayo asaong, agluto kayo kadilat na. Anya nga iti umay na aramidan dito'y agdonya. Day di lagpaspasikat ti amuna. Kano agpilpilin samot ti kantaon na. Hoy, Suleng! Umay ka tumulong dito'y nga agluto! Ala ni nanang. Ay na, buyay. Ay, adan sa matperdina da ito yung mikropono. Anya kumangay ti perdina. Ay, paguyakan nakmat. Ay, day tabusis mo ti adda perdina. Ay, jakmat la makakansyonan. Kano nalaingak mo't idi ako mansyon. Ipasublat mo kit din day ta mikropono. Taing kay tulungan ni Auntie Bebang aglutaw. Nambarak. Ay sa anak nga imay dito, itapno agluto wano aginaw. Ay bayam aday dya abibang, ti maparigat di ta kusina. Tagro-pro pamot amid. Ay, ayan ni dadem. Makininom ka dang iti kakasinsin na. Ay, ingkamad damagan, nupod nung adasaga na alitson. Diyak mo makita ti bagbagada alitson. Ay, lakay. Lakay. Ano arabidan dito Sip-sip utak at tumakdar ka dita pag-iinuman nyo. Itay ka pa'y nga ay ayaban, anggam saan kamot at tumaltalyaw. Ay, apay aya. Ayan na ngay jay litson, ako nam anak ko kontributan nyo nga kakabsat. Ay, saka mo Ay damagam, itinakaigam iti pundo. Ay, amangan mo't ni imbulsana, kat awan ti maramanak kan mayawid ko alitson. Apaw, nagadwa sa gana. Dahil tala, biru ka. Litson nga rod ti kayat ko. Itaaklamanan ang makaraman iti litson. Ay, mangyawid akpay iti kudil na. Taisukat ti paboritaw. Disay, anya ti ar-aribungbungan da iji lamisaan di tarwar. Jay ka idil-deliver da alityaw nanang. Ay, adalitson, nakita? Nagdakkel alityaw. Ay, nasaya at mayak. Makaramanak matlangan iti litson. Ay, nabayag nga inararapaap ko day takad. Inka man kid di mangkiddes iti kudil na. Da kayo mo nanang. Madamada pa ilang aluklukatan. Ay, itak no maramanan ta
Jay kudel ti paborita. Ay na, unay matan. Di mo't lamawan ng titaw iti aglawlaw ti lechon. Isulat sipsiputan ba? Ay, kat nun nakasaganan da ito'y pangisuputak. Ay, ilambag mo man dahi tasupot. Santay pa yan ang nangan. Kunak man nun nakaluto dan. No, kumangamin ka, timbulong ka di kusina. Di nabiit kuma. Aging gat adda di taday taabebang. Ay, Jack kaya timapan di ta kusina. Sunay kay lakit din na ya. Kaano pa'y dahi ta aririyo ko ni Bebang? Sangapulon atawon. Ha? Pa'y malagi pa noon niya tipuon tinagririyan niyaw. Nagriri kami, gaputa din na amo nga isubliti binulod na amalokong. Anya! Dahi talaan. Sinuratak pa itinagan ko, idinakitak ijay balayda. Ang iniris na jay nakasurat anagan ko, sana ibaga ako kuwana. Ha! Agasem ngay day tanga ugali day taabebang. Ni, nanang, agsinsinyas dan igerwar. Irwar ka nun dagito'y naluto tamangan tayon. Jay litson ti bantayam day say. Naskan ang makayawi dak. Agpipila dan igerwar. Nagadugayam ti kakabagyam Kaaruban samot dagita daduma. Kino kakabagyam amin nakaruba. Ay na, nagatidog ti pila iti panganan. May busto lakit din jay lechon. Apay na may bus ka nagdakilan. Ay, masapul nga umunak iti pila. Ay, agure ka. Sa dino ti papana. Ay, kat inak sumingit ijay sangwanan. Ay, excuse me. Dito yakman sangwanan. Ay, say, napanmutan iji sangwanan ni Suling Diseng. Simingit matan. Ay, sos! Ay, sana mabalinday ta. Un-unan nagpayan na nagluto. Ingka ibaga nga agpalikawd. Siyak pa'y mati ibaon yung nanang. Da kayon Ay, amumota dyan kasarsarita day tabakaot. Ay na, panawunan tapno agsarita kayo. Ay, saan? Nagkunakan ka. Nangato ti pride ko di sa Diyak mabalin nga ibabakan ko na. Ay, dandani akon makaala itilit sound. Nakasagana mo tanday ito'y pangisuputak iti kudil na. Ay na, kasla mas jay lapayag na. Ay, madlaw da nga tano pergisak jamay sa alapayag na. Apay nga nagpasango mo ni Bebang. Imasidagan apermi iti ayan tilit sound. Ay, kuna na siguro ajak na siputan. Adamot supot na apadak. Anya nga tati aramidag. Tsaka ita makisarita kun kuan Ang naskan. Asit gakman tako silapak bareng makadlaw. Nagsarangsangan na iti kodel tilit sound. Nagnanam ko naman. Nay, apay ngayon masidag kanyak ni Suling. Kusilapan nakmatan. Diyak ikaskaso. Basta agisuputak iti kodel tilit sana. Ay, Bibak. Aglablabas ka na. Ado na yun day tanangal-ngal ka na isupot mo alit sound. Di agisupot ka, no kaya mo? Na, pumanaw ka nga rudan Tasyak matan ti agisupot. Papanawan na kit din. Hadyak pa'y napuno na ito'y supot ka. Agpaigid kan. Nita. Nakapatinga ka kiiday. Ganda. Na. Di nakiwala na. Iduron kan no saan ka pa'y lang agpaigid. Taagi-duron nga agpaisaw. Napigpigsa kakat ngam siya ka. Ay, imbaglakid din tanatanggal ko jelit sound kat saan anak naga. Siyak tinangtangal. Tasika, day talang supot tig igamam. Kat si Kangay, natanggal ko kunam.
Katlapayag lang, matday ta inigamam, tagayam, iso, ti isupot mo. Ay, unay lakit din, aya. Ay, Ay, agpada kayo, anak ka isupot itilit sound. Apay nga agapa kayo. ay, sana siya ti makiap-apa, ni Suleng. Na, apay asyak, kat naglawag asika. Anya nga tano, agin nalamano kayo adwa, tapno malpasan day ta, ririyaw. Total, may salangmat amalo kong tipuon, ken gapot ti panagririyaw. Pabasulan na kay nalang di malukong na. Ay, ang pinakawan kay kadain. Tani, reunion tayaw. Tapno malpasan day ta. Ay, Suleng. Ay, di nakman kalbi-kalbitan, Na. tadyak kayat ti makikapiha. Ay, saan ka makikapya ka ni Bibang? Ibatin tayo supot mo alit sound. Nay, Uy. apay ngay, arami nag-alitson paksiw day toy. Ha! Alangan mo't asyak ti makikapya. Ay, alan Suleng, tapno malpasan. Ay, ha! Sige man langan. Bibang, agin na lamanutan talipatan tantigura ta, iti tunggal may sa. Ay kat, wanan Oo, kita nyaw. Uray nagiti kakabagyan, kaya agpapalakpak da. Maragsakan da, ta nagsarita kayon. Imbris ka no, Suleng. Imbres pay, sige Ay, mayat akitaan. Tay ko na dangarudan. Kakabagyan analaing agumura ken umapa. Saan mapagwadan da kita? Doon da dagiti kakasta. Ay, ipakitam asabali ka kadakwada. Tapno respetaran ken pagraumanda ka. Sana ya? Dahil titandaanan nyo. Lipatan ti gurang-gura. Tapno agari ti kapya. Ay, nayin abannog ko anak kiryon yawn. Disay, ayan na nga, initatang mo. Ni, awan mo't dito'y pagididaan na nanang. Napananan nga'y kaagsaksaket. Nanang, aggab-gab yun mo't ijirwar. Nay, apay nga'y. Nalipatan ng samot nga agsakit. Ay, inakman ayaban. Ay, lakay! Anya ti raramidam? Nalawan tayo ito'y nagabyon ko pagmulak itinatag. Kumusta ti reunion? Saan ka nga agsakit? Sa nakmetket nga agsakit. Kung kunaklaeng dayjay, tapno si kati makireunion, ket agkapya kayon kinisuleng. Anya, kaya't mo asawa nagdrama ka lang. Nagbayag nga minin dayjay aririyaw, kababain pa'y kitdain. Kahit nagsarita kayon. Wana, Nasaya at matnukas tabakait. Ayan nga rutin nyawid mo. ay aday jay umay kan, ta umay mo ramanan. O di adamot lang serbi ti reunion. Nagkapya kayon kinisuleng. Dri na anak gayam. Kastala ti biyaga bakit? Kat sapay ko tawanan ti makaapa makabagyan tayo. Kanarigat ti adda kaapa na nang una no kabagyan. Ditan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Liklikan ti gurang-gura, tapno agari ti kapya. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Rosel, umay ka man ditoy. Apay ayamanan. Manan, ita ka lang ayaban. Ay, silpon silpon dita. Umayan. Apay anagado ti tao dita balay daninang mo asyon. Kwit, jak mo Agbar-barbecue da pay. Maangot mo day jay. Ay na, agat barbecue. Anda siguro bisita da Ay, inayabanda ka. Apay ko mga ayabanda. Kat ninang mo mat ni kumarik asyon. Gat, gaputan ninang ko ayabanda ko.
Di daman la nagay-ayab mo. Anyat klase ako mari dayta. Ha? Madinsa Ay, kita man, anya pa'y tiilot-luto da. Mabainak man laang amang kita, nanang. Ingkala ang tanawan. Mabainak nga ron. Anya ko matpagbainam. Dakas aya, nutumanaw kalaang may. Lakay! Uy, lakay! Apay, aya. Ay, naglaing kan, tanaka nga to pa'y dagita nakapitpitak asakam di talamisaan. Ay, ibaba man! Ini. Nagmayot ti pa naginanak dito eh. Disturbo nak. Apay nagsapa ka nagawid. Alas 4 pa lang Ay, apaw, nalpasan ti pa nag-arado. Nabanugak nga ron. Iso nagawid akta ginanaak. Di mo pa'y matbinugwan dagita sakam. Ay na, mapas mga rod. Rumwar ka man kit day. Lumabas ka iti balay da kumarisyon. Apay manan. Mapanmula ang kitaan No anya pa'y dagiti daddo maasagana da. Ado ti bisita da kag. Adda siguro selebraran da. Ay, mabainak man la lumabas-labas. Kat kunam nga ado ti bisita da. Marurudak nga rod. Na? Apay nga'y asaan da tayo nga inimbitaran? Apay amarurod ka no di da ka inimbitaan? Win malagip mo idi nag-birthday Malagip mo? Kauwain. Malipatak aya, nagsagana ka iti linugaw. Nga awang karnina. Pati sopas mo nalablab ay. Adamot salad asaganak Kurang matigatas na. Uray ta inimbitarak metlat ta ni Marisyon. Imay to pa'y amin nga anak na. Ay, malagip mo nga uray jay kakasinsin nila kay nakit imay da. Ay, nagkurang to pa'y jahanda. Agluton tamang rabi ita yun. Iso nga rod amapan ka agin lalabas. Bareng makita da ka. Kat ikanda ka iti sidaan tayo. Ay apaw, tila ipapaaramid mo. Di ka lang mabain si kapasita. Ala, nanang. Anya kaya aramidan ni tatang ichibatok ti balay daninang ko. Imbaon ko nga rod amapan agin lalabas. Kasla mabain mat ni tatang amang ituloy iti pannagnana. Pada kayo lang agama. Managbabain kayo launay. Aglisi ka man dita batog titawa. Tasinyasak man. Ni nanang tagiturun pa'y. Sinyasak ko. Sige na. Magna ka. Sigin. Ay no. Nagtakruten aya. Nagmatkanday ta sinyas mo, nanang. Sinyas mo ti dumanog dayta. Ay, saan ka ang makibibiyang dito, Rosel? Sigin ko nakit. Magna ka na, lumabas ka. Pirmi abain ko. Anya ngay, nakitam ti sagana da? Napuno dya tidog alamisan da jerwar. Kita manday ta nga ugali da. Ay, nagalas. Di da mo ti kaaroba da, no ada paskenda. Ay na, ada pa lechon baboy. Ay, jay pa'y mat paborito. Ada pansit. Ay, ada nga ta igado. Siguradong ada Di na ka man la inikan mat, uray may sa aplapito laeng. Ay, nagimot day dya ako marek. Si kantumot ngamin. Di naman kita na itikasta. Saan da ka siguro anakita? Iso asaan da ka nga inikan? Anya? Agsubli ka. Lumabas ka manen. Tumalyaw ka iti pagtugtugawan da. Tapno madlaw da ka. Ket no saan da ka lata madlaw. Agin, kamutin Ay, di nakman ibabain. Na? Diyak kahit nga aramidon da ita. Ay, aglablabos kan si kapasik. Nagadun tila mo ka. Nagadun ti nagkagatanda kanyak. Gunggunam. Talaga nga outside di kulambuak ita arabi Ay na. Makalawas nga outside da kulambo ka. Apay nga men.
Anya launay aya tidakkel ang nakabasulak. Ibabaon ka, ang di mo matkayat. Kababayin mo ti pangibabaw nam kanya. Agasem tag subli-subli ak metten alumabas iji balay da kumarim asyon. Ay! Di nakman apaprusan. Tagat sardinas day ta imam. Ay kwa sinabun ko. Saan ko maasardinas ti sinda tayo no nagsubli ka, kat nagpakita ka, tapno inikanda ka itilitson. Uray ko mano jay laang kudel mati itadakan ka. Ingna ko nag-eskwela, nanang. Agawid akin ton aldaw. Anya ka di pisidaan tayo inton aldaw? Ay kat anusan tayo ati sardinas. Sardinas manan? Sardinas iti rabi. Sardinas ti pamigat. Sardinas manan ti pangaldaw. Anusan tayo taday tamot labain ti amuyo ngamin kanitatang mo. Ala ni nanang. Aging ga kadi ita? Nasakit pa ilaang tinakam mo kada kami kanitatang. Ay, addan tumot paskan tayo Ay, jak tumot imbitaran ida. Pulos, kang runaan day jay aninang mo asyon. Namintalukan nga may gimatang iti sardinas dito'y kantinak pasing. Apay nga min tabilbilangan nyo, tata. Awan, matkit day. Bagay na day ta nga isagpaumaw iti natayng. Nagado ti marunggay amulan ni kumarim siya di ta sangwanan ti balayda. Isaon ti panakaalad na di ta balayda. Wen ngam, anyamot aklase ako mari day jay. Nay, nagkontra kayo ka day? Ay, nagalasan ti ugali na, tata. Di nan amam mo ti karuba na. Apay anak ko namday ta. Apay, di am mo aya nga idikalman kat nagpaskanda. Adda sagana da a barbecue, kas kada lechon. Ang di daman la nagayab. Nay, apay ngay asaandak man lang nga binagaan. Oh, makitam day tatata. Ay, nagbalinan nga imot ni Sean. Sino nga ta akaaruba tayo ti inimbitaran na? Awan nga rod, tata. Aya. Isudalaeng tinangnangan. Binukbukudan da. Di dapay mo't nangiraman. Di dapay nagparaman. Jak pinansin, Apulos? Asino ti di mo pinansin? Dayja asyon Ay ayaban na. Ngam jak pulos tinalyaw. Ni apay ngay. Apay, kasta ti agko kumari aya. Ay, linaksid kon ako marik dayja nga imot. Sika talaga. Di nakalainik kan idi na minsan, gimura kan. Ay, namin ado nga inimbitarak ida diti balay. Ay, nagaduda pa'y met nga umay makipanghan. Kat, dayta ti pagsakitan tinakamaw. Ay, well, imbag ko no saan da nga impadlaw jay pa nagbar-barbecue da. Makadlaw to ko ni kumarim asyunan. No, di ka pumampansin. Rumbang lang amadlaw na Takayat ko nga ipariknakan kwa na tinakaro asakit tinakam ko. Gapu iti inaramid na. Imot ako maray. Rosel! Apa, ninang? Umay ka man bit ditoy. Wan, ninang, umayon. Naggapo ka iji eskwelaan? Wan, ninang. Kat, kumusta ti panagadal mo? At damat honor ko. Oray kaskasano, ninang. Ay kit nasaya at aday ta. Kat, kumusta ni nanang mo? At damat kanayon di tabalay. Kanayon ngaglinlinis. Aglablaba. Nakitak namin idi na minsan. Ay ayaba, kat di nakmat pinanpansin. Ay, kasta ka di, ninang. Pasensya kayon. Tada ngamin tultulang nan. Anya, adda tultulang na kunam. Wan, ninang. Kunak ano gumurgura kanya. Ay kaasi magngarod ano da magayam tultulang nan. Kat ubing pay mo ni nanang mo.
Rosel, nakitak met ang nagsarita kayo kanininang musyon di tasangwanan ti Balayda. Anya timbagbaganakan ka? Tilar aramiden nyo. Na, sikapay ti kasla makaungot kanyak. Apay, saan mo kano apampansinan ni ninang ko, idi inayaban na ka? Dayta, tiimpulong na kan ka. Di na mo ti basol na. Anya ko mati basol na kan ka. Saan kit din abasol na, jay di na panangimbitar kada tayo, idi nagpaskanda. Day tilaang ti panggurgura amon kan kwa na? Kanayon ko nga imbitaran ida dito balay. Rumbang lang mat nga imbitaran da tayo. Kahit, anya nga iti imbagamot kan kwa na. Awan. Ada, imposible nga awan, kat nagbayag kayo ang nagsarsarita. Imbagak na ada tultuling mo. Anya, nagluko kan nga ubing? Apay nga imbagam ti kasta. Imbagam ko matipudno imbagam ko agumurgura akan kuana. Nagkapamanan. Di talaang daya. Napan ka man nakiistoryan. Di talaang man. Anya ti istoryam kadagiti gagayim mo dita. Ay, awan. Masapul pa'y aya ang maamuam. Ay, wala tama nga nutila istorya maipapan ka ni Kumarim Asyon. Ay, kadpudnumot nga men. Naimutan. Dinan amaw dagiti kagayim na. Ay, sus, kun kay. Ay. Di ka lamabayin amang istorya iti Kumarim Tandaan am ti pagsasaw ako na. Di ka mang pirday, tapno di kan tumaibabain iti uday. No? Nung ay maamuan ti Kumarim, apirpir jam, di nasayaat. Nagbasit abanag, pirjim ti kinatao na. Ay, apaw. Dak amukin ka paseng. Mga nusikan tumut lang ti maibabain iti daytangar aramidam. Ay, tila ibagbagam mo. Ay, agpanunot ka. Ang mga numairubo kay ter aramidam. Nay, nagadumot yung tigatanga marikado siyaon. Untata, ado nga mintilutwan may inton umay asaba daw. Tapay. Umay kayon to gayam kinibakit mo Nalipata mo ti birthday, tata. Ay, wanan niya. Kada birthday kat imbitaran na kami akarubam. Agsasala tayon taw. Iso amang itugot kay ti partner mo, tata. Agtsatsa kayo man makinibaka mo. Kunak nalpasan ti selebrasyon ti birthday. Takasla nagbarbecue kayo idi na minsan. Nagpadispidida nga min di manugang ko nag-abroad. Kadagiti magkakabagyan na tinaggastos. Iso nga imayda. Ay, kastagayam. Saan na balay? Tainton birthday, aldaw tayo nga agkakaaruba. Ado nga adayo ti sagana, ngam di sagana di manugang ko. Ket ni Kumari mapasayng, naimbitaram ka daing. Ay na, malagip na ti birthday day jay. Ang imbitaraklat ta ida asa nga pamilya. Nini nagparta kamit amag ng pasing. Aginayad ka mamitanin nagado ti bato iti kalsada. Ay, partakam kiti ti magna. Buyudan nak may dugmamak. Ay, ne, guli ka. Nakabatog tan dito balay da Kumarim Asyon. Hanggang kasta kalata. Ay, ne. Ison samot dyan nakatakdor iti ridaw da. Ay, wen. Hanggang apa adi mo talyawan? Jak nga rod kayat atalyawan. Naka-street day tatanggid mo. Oy, tumalyaw ka tani, payapayan na ka. Nita, ipadlaw mo, ipanangisnab mo. Di mo magbagay. Ada atim, madam ta subsob mo. Pare. Ay, Marisyon. Sumarting tapay man. Imasidagan ni Maray. Ay, pare, imbitaran kayo kumainton Sabado. Birthday nga main. Ay, Maray? Ay, kuna mo nalpasan? Inton Sabado pa'y laang, pare. Ay. Apay, nalipatan ayan ni Kumari pasay. Ay, kwa? Ay na pare, kaasi mo ni Kumari. Nakaro ka din, titulang na.
Anya atulang nga ibagbagam mo, Maray. Saan ka tulang, Maray? Ay, saan? Awan! Ay, umay kami to inton Sabado, Maray. Ay na, happy birthday! Kunak no nalipata mon. Mabalin aya ang malipatak mo? Ay, Maray, anyan tungay ti saganam. Ay na, Maray. Di ka lang mabayin matitidamdamagan bakit? Bayam ka dilat ta, pare. Ay, Maray, di paborito masalad. May santo abatsyat isaganak. Tago maka. Ay? Ay na, nagmayatan. Sige, Marisyon. Masapa kami to nga umay ka nilakay. Uray ni Rosel, umay maglaan. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao akunana. Di ka mangpirdi, tapno di kanto maibabain iti udi. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag!